بلوچستان ہائی کورٹ کمسن چوک محمد مصور کاکڑ آور جن کے خلاف کیس پوچھتاچھ تک جسٹس کامران ملا خیل و جسٹس شوکت رخشانی بینچ حوار بتگاں کیس پوچھتاچھ کے نیامہ پولیس حکام عامد گسا مغوی چوک کے واضحاوی درگتا ان کیمرہ بریفنگ دا تک عامد گسا مغوی چوک کے کماش ہم موجود ہوتا زانک بی بی مغوی چوک کے کیس 15 نومبر ملتانی محلے چا آور بوگے بتا عامد گسا کیس پوچھتاچ 20 دسمبر دام معطل داشتک بلوچستان سروزی میر سرفراز بکی سروکیہ پی ایس ٹی پی 2024-2025 پیش رفت بابتا چاروں ٹپاسی دیوان بھی تک دیوان صوبائی وزیر چیف سیکریٹری اور صوبائی محکمانی سیکریٹری باہر تک دیوان برجائیں انہوں کے سرکاری محکمانی بابتا بریفنگ ایک بھی تک بلوچستانی سروزیر کڈنی لاتا کہ دیم روی منصوبہ پواہدہ سرجم کنک بے بان بلوچستان ہائی کورٹ گیس پریشر کمیوں گیشی بلانی خلاف جسٹس کامران ملا خیل اور جسٹس شوکت رخشانی سرا اوار بینچا کیس پوچھتاچھ تک کیس پوچھتاچھ کے نیامہ سوئی گیس حکام اور ڈپٹی کمشنر عامد کے ساتھ پیش بتگاں جبکہ درخواست گزار نذیر آغا ایڈوکے اور سائرین حامد گسا حوال بتگاں درخواست گزار گشتر کہ عامد گسی احکامات آبین انگدہ کوئٹہ گیس پریشر بحال نہ بتا گوادر اولس بیلے پیسرگی ایم این اے اور بلوچستان اسمبلی پیسرگی اسپیکر محمد اسلم بوتانیہ ویژن گوادر کارگسا ویژنری گروپ چیئرمین احمد اقبال بلوچگو گندونین کتک گندونندہ دمنگ جاور ہاس گوادر دیم روی کار اور بارڈر ٹریڈ عیدگاہ گنگپ پانی سرا گپتران کتک کوئٹہ گران نیاتی سبا محلوق پریشان تکان سرے سبزی نی بگو عیدگاہ وردانی چیزان نہاد آزمان سرا نیزگار مردم و دیاری سرکار کنو کی پوری گرگیرش جنجالانی آماچا محلوقہ لوٹ کتا کے پرائز کنٹرول کمیٹی فعال کنیکٹیوٹی اوستم محمد شہر مستر شاہی بازارہ روڈ نبو بسبا محلوق پریشان تکان سرے دکاندار و بیپاری مردم جنجالانی آماچا ہمیں وڑا پوسٹ آفس بگرداں علی گوہر چوکے دگھم جوڑ کنک نبی تک شاہی بازارہ لچو مین گوگسبا محلوق جنجالانی آماچی جمعیت علماء اسلامی سروک مولانا فضل الرحمان گشتک اگاں آئینی مدت تہا صدر مملکت نیم گچک کو جامہم بل سرا دستخط کنک نبیت کڑا آوت سروت قانونی جوڑ بھی میں دعوائیں کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بتک بل ڈرافٹ وزارت قانونا جوڑ کو تک ہما کے ماں منظور کتا گوادر رشا بیران بتگی فوجی کارندہ عبدالستار مستوی جکر بعد جنازہ دیگو کلو کسارت کنک بھی تک آئی جنازہ گورنمنٹ ہائی اسکول وانی نگوتا آدرگاہ مہر شاہ قبرستان ہوئی فوجی شان و شرفہ کلو کسارت کنک بھی تک شہداد کوٹ شہر گستگی باز سالہ گندو گسرانی آ کوٹی جوڑ بتا شہرہ چشر دمگ و دگ نیز کے او دگ گندو گسر گندگ نبا دگانی سرا گٹرے لے گاری آپ تالان چریش سب محلوکہ روگ آہگا جنجال پیش آہگیں سیالدار شہر صفائیہ گندگ نبا کشمورہ گھیل پور بڈانی ہم گرنچی کنو کی دگ گستگی یک سالہ پرشت پروشی چرش سبا محلوک ڈرائیور دو جنجالانی آماچا دگ پرشت پروش بوگی سبا مکروچ گاڑی حرابا چیزی روچ پیش بے گناہ کشک بتگی زاہد میرانی کشندان دزگی نکن گیلاب شہداد کوٹ پریس کلب دیما زہر شانی درشان کنک بیتا زہر شانی کنوں کا لوٹ کو تاکہ زاہد میرانی کشندہ دزگی کنک و کشندانی سزا دیگی اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 اسلام آباد بانی پی ٹی آئی اوشا بی بی سرا فرد جرم جنک بیتا اسپیشل عامل سے جج شارق ارجمند ڈیالہ جیلہ توشہ خانہ تو کیس پوچھتارک بیتا ایموہا تیسری کی وزن وزیر بانی پی ٹی آئی ایلوگی گشہ بی بی ہم موجود بیتا
سندھ ہائی کورٹ پیشرگی صدر عارف الویہ 9 دسمبر ڈان ہچ مقدمہ دستگیر نکن کے فرمان دا تک عارف الویہ خلاف درج مقدمہ تفصیل لوٹ کنانا کیس گوشت دارک بیتا حامد قصہ ایف آئی اے گشتک کے عارف الویہ دستگیری دارک بھی عارف الویہ وکیل گشتک کے مارا خدشے کے ماں دستگیر کنانا ایدگا صوبہ منتقل کنک بین کوئٹہ سارتی گات حل کے سبب کراچی ہم سارتی گیش بودا محکمہ موسمیات ردا کراچی کم از کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بتا جنا ٹرمینل سرا کم از کم درجہ حرارت 9 سینٹی گریڈ ریکارڈ بتا بلچی صوبے سرا کمی دھند بوگے سبا حد نگاہ کم بوہانا 5 کلومیٹر بتا گنجائی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی گشتہ کے پاکستان ہما جاوران اتہائیں ادا برین ڈرین نہ بلکہ برین ٹرین گشک دیتے پاکستان ملت اسلامی ماڈل جوڑ کنگی بتا نہ کہ منڈی خالد مقبول صدیقی گشتہ کے 24 کروڑ 8 کروڑ مردم 35 سال چک کم عمرے گا 2005 دان دیم روی کتی ملکانی آبادی کم بیتی مزن وزیر شہباز شریفہ گورنر بلوچستان جعفر خان مندو کے لگو گندنن کتک گندنندہ نائب مزن وزیر اسحاق ڈار و پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر صدر شاہ غلام قادر ہم ساڑی بتا مزن وزیر اگشتک کہ بلوچستان ڈیم روی و ماحلو کے گہبودی میں اولی ترجیح بلوچستان ورنہ روزگار دیا کے واسطہ مکوڑے گام یہ زیر گئے ڈانکے آ ملکی دیم روی وتی کردہ پہلو بکنا کلات دمک منگو چرا سیبراتانی آور جنگیلا آہنی کہل مردمہ کوئٹہ کراچی مزندگ گسرا نندانگ چتک و زہرشانی درشان کو تک مزندگ بند بوگ سبا دوئی نمگا گاڑی پھسٹگا مسافر جنجالا نیاما چا زانک بی بی کلی زکریہ زیہ سیبرات آور جنگ بتگا کوئٹہ گرینڈ ہیلتھ الائنس سے نیم گچا سرکاری اسپتال او پی ڈی سے سیک کلا کے علامتی ہڑتال بڑھ جاہیں گرینڈ ہیلتھ الائنس سے ہڑتال سے بعد نادرہ جیڑہاں ندیم پانا نادرہاں لوڈ کو تاکہ 25 نومبر اچھا اسپتال ہڑتال بڑھ جائے حکومت شیئر نوٹس بزوری بولان میڈیکل کالج انتظامی نینگا ہاسٹلانی دوبر الاٹمنٹ واسطہ پورٹل پچکن کی کوشش تا نودر بر تنظیمائی نینگا چاہ سازش گوشک بوتا اشانی گوشگین کے ہاسٹل سے بیجار مدت دا بند کنک پندلے آئیے مرد کنے نودر برا لوڈ کو تک کہ کالج و ہاسٹل پچکنک بے بعد آکے وانگ گزانگ اچھے سوہی دوبر بنداد بے باں داری کارانی کارگسر بالکار ممتاز زہرا بلوچ افتوار میڈیا بریفنگ گشتک کے سلسلہ جگیش پاکستانی شامچا باحفاظت واترت کگا پاکستانیاں زد ویزا دے گسر لبنان حکومت منت وارا میں سفارت خانہ شام درستی پاکستانی کو مکنیا شام سلامتی اوت واقعی پلہ مرضیہ کنے سپریم کورٹ عادل بازیہ ڈی سیٹ کنگے فیصلہ کل عدم قرار دا تک الیکشن کمیشنر شست سے ردا عادل بازی قومی اسمبلی چا ڈی نوٹیفائی کو تک سپریم کورٹ عادل بازیہ اپیل منظور کو تا